kugeza ubu Burundi ikibazo cya peteroli hacyari ikibazo, ibitoro byabaye ikibazo. Kandi cya kabiri tugarutse Burundi bibaye ngombwa ko cekerana na M23 biragoye kuko intambara z'ikigera zigezweho ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga hakenewe icyo bita peteroli cyangwa se mazutu na esansi, ibintu bikenewe kuko intwaro zirwanishwa z'iki gihe zikenera igitoro. Hari imodoka zagenewe kurasa zikeneye igitoro, kandi Burundi igitoro ni ikibazo. Intwaro zikenerwa kuri iki gihe hakenerwa indege. Bivuze intambara y'iki gihe ntabwo ikirwanwa nka kera kuko barwanaga ku butaka barakiruka nk'imisozi, ukaba warwana n'akarere kamwe kakamaramo ukwezi. Ni intambara yihuta, bivuze ngo mu mirwanire byasaba ko ufite igitoro gihagije. Ikindi cya kabiri byasaba ko igihugu cyari gifite ubukungu buhagije. Burundi sintekereza ko aho ubukungu bwabo buhagaze, uretse ko wenda yabona inkunga zivuye muri Asiya, kandi ntekereza ko bari abantu bo muri Asiya nabo bagutera inkunga kuko babona hari icyo bari bugukureho. Kandi bitewe na strategy y'u Burundi biragoye kuba bayitabara, uretse wenda kuba yatabarwa na Tanzania, ariko ni intambara yakongeza aka karere. Rero na Tanzania ishobora kujya kwitabara nayo ikisanga iri mu yindi ntambara yagutse. Urabizi ko M23 ko hari abantu muri SADC bayirwanisha, kandi Tanzania ibarirwa muri SADC. Bivuze ngo ishobora guhinduka intambara y'akarere ikarangira ifasha ahantu hagari. Tanzania ni igihugu kinini muri aka karere, havuyemo Congo n'icyo gihugu kinini dufite muri aka karere ka East Africa. Bivuze ngo biramutse byaguye intambara igafata Burundi, Tanzania ikajya gutabara, ikaba ngombwa ko intambara yabuze ikajya Tanzania yakongeza aka karere kose. Bivuze ngo rero ibi bintu ndayishimiye, ndishyiza ko bimubereye byiza, yahindura umuvuno akareka umuyaga na M23. Nejejwe no kongera kubaha ikaze abakunzi bacu ba Radio Official, aho muri hose turabasuhuje. Maze iminsi n'abagezaho ibiganiro aho byari bisanzwe ikibazo cy'uburwayi, ariko tuvugana ubu nongeye nagarutse, ibiganiro bihoraho bigiye kongera bigaruke nk'uko byari bisanzwe. Aho muhereye hose turabasuhuje, utarakora subscribe nyaboneka uyikore kugira ngo ibiganiro tubagezaho uzabe mu bambere babibona kandi babonera ku gihe, kuko ni ibiganiro tubagezaho by'ubusesenguzi bitewe n'ibigezweho. Ahanini tuganira kuri politike n'ubukungu na diplomasi muri rusange, ibyo biganiro twibandaho cyane mu gukora. Ariko ubu tugarutse kugaruka muri Congo, mu Rwanda, mu Burundi, yego na Uganda. Tugiye gukora iki kiganiro cyacu tugishingiye ku cyo Museveni yakoze ku itariki 28 z'ukwezi turimo. Tuvuge byinshi, hari byinshi yavuze muri cya kiganiro, ariko ntekereza ko ubashije kugikurikira hari byinshi atasobanukiwe. Ibyo byinshi tugiye gusobanura hano kugira abantu benshi babisobanukirwe uburyo bwimbitse, bamenye n'ibyavugiwemo n'imvo n'imvano yabyo. Uyu Perezida Museveni ni umuperezida uyoboye imyaka myinshi, ndabizi neza urubyiruko rwinshi mu gihe yayoboraga bari bataravuka, bari hafi gukabakaba mu myaka 40 ayoboye igihugu cya Uganda. Bivuze ngo amakuru menshi arayazi. Perezida wacu niho yavukiye muri Uganda. Ni naho yize, ubwo ababyeyi be bavukiye mu Rwanda. Yewe na James Kabarebe nawe yakuriye muri Uganda. Ubu nawe yari mu nama yitabiriye, rero ko harimo James Kabarebe nawe wari uhagarariye u Rwanda. Perezida w'u Burundi yarahagarariye u Burundi. Uganda
Museveni yari ahari nk'ibisanzwe. Kongo perezida ntiyabasha kuboneka ariko yohereje intumwa. Hari byinshi baganiriyeho. Museveni agerageje gukoresha ukuri kwe agendeye ku byo yabonye. Uzi neza ko u Rwanda kugira ngo rubohorwe babohowe n'inkotanyi. Ibi byose kugira ngo bibeho habanje habaho diplomasi. Ingoma ya Habyarimana araganira bibura, yongeraga kuri igihugu cya Kongo gishya kiyobowe na Mobutu Sese Seko Zabanga wayoboye Kongo. Ibyo bikaza kurangira 1997. Icyo gihe izo nama zaberaga muri Tanzania cyo kugira ngo u Rwanda, Abanyarwanda babaga mu gihugu cya Uganda no mu bindi bihugu bikikije u Rwanda bashaka gutaha, ariko gutaha bikaba ikibazo. Habyarimana akagaragaza ko u Rwanda rwuzuye nta hantu abandi bajya. Ibyo nibyo byakuruye ikibazo, birangira nawe ubwe avuye mu buzima kuko ari abahezanguni bayoboraga u Rwanda mbere y'94 ingoma ya Habyarimana. Benshi ntabwo bumvaga impamvu yo gutaha ko abantu bari barahunze, bari bafite umugambi mubi wo gutsemba abatutsi muri rusange. Perezida Museveni hari byinshi yakomojeho. Yavuze ati bagendeye ku bintu byabaye mu myaka yatambutse hagati y'u Rwanda na Kongo, mu buto yateraga inkunga Habyarimana, ugasanga ibintu byose bibaye ajya amutera inkunga bigatuma abenegihugu badataha. Perezida w'u Rwanda yagiye atanga ingero nyinshi z'ibintu byabigenga muri aka karere duherereyemo. Agenda yerekana uburyo amarepubulika amwe n'amwe yagendaga ahirima bitewe n'uko itumvikanaga n'abaturage bose muri rusange. Bakagira abaturage bamwe baheza, bakagira n'abandi batonesha, bigatuma bisenyuka gutya. Nyuma y'ubukoloni gato baje kubona ko hari abantu barimo babohoza igihugu cyabo, bikarangira bamwe na bamwe bishe. Ubone Rwagasore w'i Burundi, hakaba n'uwo bita Patrice Lumumba. Bose ni abayoboye Kongo. Abo bose nyuma yo kwicwa hatangiye kugenda havuka ibibazo muri ibyo bihugu. Hanyuma bakajya bari abazungu bakajya bashyiraho abayobozi bashaka ko abantu bayobora uko babishaka, ariko mu rwego rwo kugira ngo nyine babajyanisha bene igihugu babone uko basenya ibyo bihugu ku buryo bworoshye, kuko babonaga abo bantu barimo babangamiye abazungu bitewe n'umurongo bari barihaye. Abazungu bo bashaka ko abantu basubiranamo cyane kugira ngo byungukiremo, kuko bakibaza impamvu babikoraga. Impamvu ya mbere ni uko bagira ngo batware imitungo y'ibyo bihugu. Icya kabiri ni ukugira ngo bakolonize abo bantu, babyaze umusaruro nta muntu ubabangamiye. Cyane cyane Ababiligi murabazi ko aribo bantu bari bayoboye ibyo bihugu cyane, Burundi na Kongo ndetse n'u Rwanda. Yagiye abikomozaho byose, ariko ibi byose Museveni abo babwira abasa nk'arimo arabereka ko ibi bintu birimo biraba muri aka karere bishobora kuzashiduka bihiritse ingoma yabo, ubuyobozi bwabo bukaba amateka. Wenda reka duhere nko kuri Kongo. Muri Kongo abakongomani bari muri burasirazuba bwa Kongo bavuga Ikinyarwanda, ikomeza kuvuga ngo guhakana gusa abaturage ba Kongo cyangwa bakavuga ngo bazasubira iwabo. Ibyo bintu ntaho bizatandukana cyane n'ibyo igihe cya Habyarimana yavugaga ko u Rwanda rwuzuye abandi bantu bari inyuma y'igihugu, n'abenegihugu bakavukiye muri icyo gihugu bafite ibisekuru byabo, ngo u Rwanda rwaruzuye muri ikirahure cyuzuye amazi. Uko byarangiye abenshi murabizi, abatabizi hari ibitabo, hari amavideo abigaragaza. Ubwo muri uriya Repubulika
ya Kinshasa nayo ishobora kuzarangira nayo ubwayo ihirima, ko niba arwanya miliyoni zituye muri Kivu y'epfo n'iya ruguru, zamiye ni nyinshi, uko akomeza kuzihakana niko zishyira hamwe n'ibindi bice bya Kongo bikagaba igitero kuri Tshisekedi bakamuhirika, byana ngombwa na systeme y'igihugu cyose ikarangira bafashe umurongo wo kuyobora Kongo nta zindi mbogamizi zihari. Baratwihanganira, harimo akantu k'urusaku kuko ahantu twakoreye umunsi natubangamiye natwe, ariko baratwihanganira. Tugarutse muri Kongo, kuri Kongo hariya Museveni yabashije kubonyera mu mateka, ariko ziriya bibazo byatewe na Mobutu niwe wabikuruye, kuko bya bibazo yakomeje kugenda asa nkaho ashyigikira u Rwanda w'icyo gihe, akabangamira bene igihugu gutaha, birangira intambara yimukiye muri Kongo yari mu Rwanda na Mobutu bwe arangira gutyo, kugeza n'ubu ibibazo biracyari ibibazo. Kandi yongera kumuzaho ko uriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane Kivu y'epfo n'iya ruguru mu butaka bwahoze ku Rwanda mbere y'ubukoroni. Nk'ubukoroni buzuye rero ubutaka burakatwa, b'Abanyarwanda bisanga bari mu gice cya Kongo, ariko Tshisekedi we ntabwo ashaka kumva iyo logique irimo aho hantu, bashaka kumva ko bagomba gusubira mu Rwanda, kandi gusubira mu Rwanda kereka hari abakatiye n'ubutaka bakabutwara. Ibi rero uko akomeza gutinda gutya niko Kongo izacikamo ibice byinshi, wenda nzabasobanura neza mu kindi kiganiro kizaza cy'ubutaha, ariko nyine mu bigeneye muri comment ko umuntu gishaka ikiganiro asobanurire ko iherezo rya Kongo bikomeje bimeze bityo. Yongera agaruka i Burundi, aravuga ati ibi bintu u Burundi burimo burashyigikira Kongo, abaha ingero nyinshi, avuga ati kuva Uvira ugera Bujumbura ni ibirometero 20 ni ibirometero bike cyane kubageraho, bitandukanye na Kinshasa iri mu birometero 2500 uvuye aho Goma iherereye na za Bukavu na Uvira. Izo ni ingero agenda abaha, ariko icyo ashaka kumubwira ati ibi bintu ubundi urimo urakora bitandukanye n'ibyo Mobutu yakoraga ku Rwanda. Bivuze ngo bizashobora kuzashidukana na Ndayishimiye nyuma yo gutsinda Tshisekedi, nawe bahita bamushozaho intambara, nawe Repubulika y'ikabira hirimye CNDD-FDD yari ifite igihugu cy'u Burundi mu biganza, bikarangira nabi. Yagiye abaha ingero nyinshi, avuga ati ibi bintu bakomeza gushyigikira gutyo, abibutsa ko na Red Tabara ari umutwe uraho ushobora kuzatera u Burundi, ukaba wanashyigikirirwa na M23 mu gihe bakomeza gutesha umutwe M23 bazana ingabo zivuye i Burundi ngo zije kurwanya abenegihugu ba Kongo baherereye muri Kongo. Ibi bintu wenda yabivugaga, ariko abantu benshi bakabyumva nk'ibiganiro biri aho gusa bakikomereza gutyo, ariko ni ikintu gikomeye. Iki kintu wenda u Burundi sinzi mba hari support yizeye neza ya Tanzania, ko muri Tanzania aho iherereye naho bivuga ko Tanzania yo buriya ifite igice gikora kuri Kongo. Ikindi cya kabiri, uretse no kuba wenda M23 ishobora kuba yagana igitero ku Burundi, yibuke ko ari n'igihugu bahana imipaka, naho hantu ubukungu buriya bw'u Burundi bushingiye tugiye ku mupaka wa Kongo cyane. Bivuze ngo baramutse M23 ifashe ahantu hatagaba igitero ku Burundi, ishobora kubafatira ibihano by'ubukungu kandi kubyikura imbere bikabagora. Urabitse Burundi nta kintu gihambaye kiba mu Burundi ajya muri Kongo ku buryo Kongo ikibuze yahungabana, Kongo irihagije.
wibuke ko buriya imiterere y'Uburundi igihugu gikora ku mipaka itatu, gikora kuri Congo, gikora kuri Tanzania, gikora no ku Rwanda. Bivuze ngo kwizera umupaka umwe wa Tanzania bisa nkaho byazagura Uburundi, kuko nka peteroli nyinshi acaga ku mupaka w'Uburundi yambuka isi Burundi. Hari ahantu Uburundi bukomeje muri iyo mikino yazashidukanaho uri mu marembera. Wenda mvuga mu marembera bavuga wenda ubuyobozi bwa Ndayishimiye. Ibi bintu bishobora gutuma Ndayishimiye ibintu byo bihindura icyerekezo. Hari uburyo nibo bereke. Uburyo bwa mbere n'ubu bishobora gutuma mu miyoborere ya Ndayishimiye ashobora kubona urugamba rwamutsinze, kuko amaze gutera Abarundi benshi b'abasirikare, kandi ako abohereza bose barahagwa ntibatsira intambara. Kandi nako akomeza akagiserera M23. Ikintu gishobora kuzamuviramo Ndayishimiye gishobora gutuma wenda intambara itamusatira, kuko ibyo yakoze byose biragoye kugira ngo M23 izabyihanganira. Yarabaye, ariko ikibazo kizavuka ni iki? Naho yahagarika intambara arimo arakorera bari abantu b'abakongomani mu burasirazuba bwa Kongo, yazasaba ko indi manda atayobora. Reka mbereka abantu baraza kwibaza se kubera icyo mvuze iki kintu. Impamvu mvuze gutya ngo bishobora kurangira indi manda atayiyoboye ni uko akomeje kuyobora naho yahagarika kohereza ingabo yazashiduka Tabara yumvikanye na M23 akamuhirika agahera ku buyobozi bwe. Ikintu gishobora kumutabara ni kimwe, nuko ashobora gufata undi mu perezida avuye mu ishyaka rye rya CNDD-FDD akajyaho akayobora, wakavaho akagaruka mu yindi sura, we akahita asesa amasezerano na Congo kohereza ingabo, akahita ahindura imyitwarire, bigatuma Tabara ishobora kuba yataha. Kuko mu gihe Tabara itarataha ashobora kwitegura intambara yo kumwataka Repubulika y'u Burundi ayoboye ikasa nk'irangira, hakaza hindi nshyashya. Ikintu wenda nivuga gutya ntuvuge ngo ntuvuga gutyo gusa, ibintu biba bifite ibimenyetso. Kuba Ndayishimiye uretse kuba wenda Abarundi bake bumva imiyoborere ye, ariko abenshi ntabwo bumva umurongo afite nka Ndayishimiye. Ikintu nivuga gutya abenshi ntibatungure, uriya ntabwo wambwira ngo abaturage bishimiye guverinoma ya Ndayishimiye. Impamvu ya mbere ni iyi: uri umuturage kwira ubwoba, ashobora gutinya kuvuga perezida we kubera ko azi aho bamwerekeza. Nk'ubu mu Burundi hari ikibazo cy'ubukungu giteye ubwoba. Esanse ni ikibazo, isukari ni ikibazo, ubundi ubucuruzi muri rusange ibiciro biri hejuru, kandi abenegihugu nta kazi bafite, kuko ahantu havaga amafaranga ni ku mupaka wa Congo cyane, aho bakoraga amafaranga bakambuka bakaza gukora ubucuruzi. Hari amakamyo menshi yambuka bakaza gukora ubucuruzi muri Congo, aho n'ubukungu bwari bushingiye ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Bivuze ngo biragoye. Ibyaturukaga hanze ya Congo cyane cyane nk'imyambaro, ibintu bitandukanye, ubucuruzi bakoraga hagati ya Congo babaga ari ubucuruzi buri hejuru. Urumva hanyobwa peteroli ikajya mu Burundi igahenduka kugira ngo abenegihugu babashe kwibona bihendutse. Guhera muri Covid kugeza ubu Burundi ikibazo cya peteroli hacyari ikibazo. Ibitoro byabaye ikibazo cyabaye kiteze kudakemuka.
kandi iki cya kabiri tugarutse Burundi bibaye ngombwa ko cekerana na M23 biragoye kuko intambara z'ikigera zigezweho ikoranabuhanga kandi ikoranabuhanga hakenerwa icyo bita peteroli cyangwa se mazutu na esansi ibintu bikenerwa kuko intwaro zirwanisha iki gihe zikenera igitoro hari imodoka zagenewe kurasa zikeneye igitoro kandi Burundi igitoro ni ikibazo intwaro zikenerwa kuri iki gihe hakenerwa indege bivuze intambara y'iki gihe ntabwo ikirwanwa nka kera kuko barwanaga ku butaka murakibuka nk'imisozi kawarwana n'akarere kamwe kakamaramo ukwezi ni intambara yihuta bivuze ngo mu mirwanire byasaba ko ufite igitoro gihagije ikindi cya kabiri byasaba ko igihugu cyari gifite ubukungu buhagije Burundi sintekereza ko aho ubukungu bwabo buhagaze uretse kubera wenda yabona inkunga zivuye muri Asiya kandi ntekereza ko bari abantu bo muri Asiya nabo bagutera inkunga kuko babona hari icyo bari bugukureho kandi bitewe na strategy y'u Burundi biragoye kuba bayitabara uretse wenda kuba yatabarwa na Tanzania ariko ni intambara yakongeza aka karere niyo na Tanzania ishobora kujya kwitabara nayo ikisanga iri mu yindi ntambara yagutse urabizi ko M23 ko hari abantu muri SADC bayirwanisha kandi Tanzania bari muri SADC bivuze ngo ishobora guhinduka intambara y'akarere karangira ifasha ahantu hagari Tanzania ni igihugu kinini muri aka karere havuyemo ko n'icyo gihugu kinini dufite muri aka karere ka East Africa bivuze ngo biramutse byaguye intambara igafata Burundi Tanzania ikajya gutabara ikaba ngombwa ko intambara ikajya Tanzania yakongeza aka karere kose bivuze ngo rero ibi bintu ndayishimiye ntekereza ko bimubereye byiza yahindura umuvuno akareka umuyaga na M23 yanaba byiza akazashaka n'umusimbura ku buyobozi wakazaza ashoboye icyo bita diplomasi kubura biragoye kugira ngo ndashima ko byagane na M23 byiza aba yamaze gutsinda bizagorana nuko azakomeza kohereza ingabo mu gice cya Kongo yoje kurwanya M23 n'abandi bakomani mu bw'ikinyarwanda rero ibintu ashobora kuzisanga nta kintu kimwe yakemura muri ibyo ndabashimiye abakunzi ba Schedule Official ugeze kuri uyu muntu hasi tukiri kumwe ndabashimiye utarakora subscribe urebe hasi aho kuri subscribe utanga igitekerezo kandi bibutsa ko igitekerezo utanze kagira ibyo udasobanukirwa aho watwandikira muri comment ukatubaza igihe nsubira inyuma nkareba muri za comment hareba icyo ubajije ukitegura ikiganiro kizasobanukira ikintu udasobanukirwa ndabashimiye mugire ibihe byiza nawe utaha na Bruno nawe utaha